Мы рады приветствовать, дорогие гости, на церемонии торжественного возложения цветов памятнику Марка Николаевича Жиркова. Марк Николаевич Жирков, Türevik Günüger Mustubut, Barcamut. Bihi Mark Николаевич Жирков, советский композитор, искусство ütüle ulehete, чинчиятчы. Онда bu музыкальное искусствоны сақахириге төрүттеспит бастығы профессиональный композитор. Кини тыгынча 912 жыллаққа мусустар хетті күнігер бүлік ораққа казактар жекергенері төрәбіті. Онда bu ana казачы школны бітерен баран Москва ораққа консерваторияға öğrenmite. Onda bu kompozitör idetin olan türebit sakatın siriyat gelen elbaq kihini muzikaga uguybut öğretpit. Onda bu nasyonalne instrümentleri öğretpit. Bastıkı muzikalne şkolanı cukuse korakarıybıt. Onda bu Nurgun Batur diyen ulakan olun kubutun bu opera kınan taharbıt. Mağını kündük evip bolar. Onun bihigi barı söptüktük, musustar hetti günüger. Belirtiyaktayak bit, bükünün aras istoçiktarga musustar ağız, musustar uan, musustar hüdbe günü den kiri hacallar. Onu bugün anal spesialistleri yaka baharan biriktere. Ondan barı gıtın ösötügül. Bu sağıskı ulakan bırahınıyla Mark Nikolaevich Жирков türebi künden ititi istini kora cahaltatın. Туз бәме аптан ағар дедибін көңілләр. За многолетнюю общественную деятельность, добросовестный труд в сфере культуры и искусства, активную гражданскую позицию, большой вклад в патриотическое воспитание подрастающее поколение, наградитель нагрудным знаком, за вклад в развитие культуры и искусства города Вилюйск Афанасьеву Татьяну Николаевну, отличника культуры Республики Саха-Якутия, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия, почетного гражданина города Вилюйск. За многолетнюю общественную деятельность, добросовестный труд в сфере культуры и искусства, активную гражданскую позицию, большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, наградите нагрудным знаком за вклад в развитие культуры и искусства города Вилюйск Степанову Людмилу Семеновну, участника народного хора имени Васильева Владимира Васильевича. Ken tuttar ki Mark Nikolaevich Жирков süs otun sahın polar gününden ititik istignik eğerdelibin. Beygi muzey bitigar Mark Nikolaevich Жирков Олоğun kördörör dokumanlar, kartiskalar, albomlar, kini tutta hıcıbıt muzikalne instrumentlara, onna beytin, cinnek, lişney mallara bağlar. Bu fondavay hürdək sığınalaq mallar bütün öyün kultura dıbarı hegar выставкаға turur vaqpıt bahasta kelengit körörgütügerin ırabıt. Onda mine mekaratık toxtan ahıqpın bağırabın bu kini töröbüt günün datatıgar Wikipedia'ga kini töröbüt güne musustar süydbe güne diyen sorullah heccar. Sorok günigelerge musustar aksız güne. Sorok dokumanlarga ona literaturaga miye musustar onus güne diyen sorullah heccar. Onu bihigi bu utaşnyaydamıd. Kini jinnek töröbüt güne musustar sette güne boların buhardı bit. Bu Yulianskay, onna Grigorianskay kalendarlarga köhüdenge kim bagarar konverter dat от Yulianskого Grigorianskому календарю ден таблица бар. Onu arıdıgıt tağını kanlı bagarar любой датаны турарагыт, отчоğuna kini
автоматически Григорианский календарга көһөрөр. Марк Николаевич Жирков бу биһи музей бытар каралла сытар личная карточка учета ден бейтин илитнен суруйбут документа бар. Онно кини суруяр мен төрөбүт күнүм колун тутар сүйүлбе 6 күнүгөр тыгача агы 192 хыллакка ден ити 19 сүйе. Олата 19 сүйяган тыгача агы 100 сылтан тыгача 900 сылга диери төрөбүт даталактары юлианский календардан григорианскийга көһөрөргө 12 күнү эбебит. Очоғына тақсан келер музустар 8 күнә. Онан биһиге культура ләһеттәре, бүлү корат олохтаахтара, ити арас литературага сурулдары бутуйбакка музустар хетте күнүгәр Марк Николаевич Жирков төрөбүк күнә диен этер кыхтахбыт. Онна бу Марк Николаевич Жирков юбилейдах күннәргәр биһиги кинеханамыт экспозиция бутын өссө тупсаран кергетен өссө документлары эбен оңорон выставка курдук оңоробут. Онна музейга оны мекелен көрөргүтүгөр ыңырабыт интересный документтар эмие баалар. Бахаста онна келин көрүң бу биһиги билүүбүт коратыгар мусустар 10 күнүгөр сыгый кырынасты диен кини сахага амбастакы операны суруйбутун иккистен тилиндерен көрдөрүөктөрө. Бу суруйбут оператын бастакы либреттата онна сүйүлбө 5 листак кини бейте жиңнагы литнен суруйбут нотнай запистара эмие бу выставкага көрдөрүүгө таксыактара. Өсө төгүл Марк Николаевич Жирков юбилейнен эгерделибин баргытын онна баргытыгар жолу хоргуну доробияны багарабын болгонтага ден мактал. Үтө күннен ытыктабыллах, бей дойдулақтарбыт, бүлүү корат олықтақтыры. Беһиги бүгін бүлүү корат bir самый кере местетигер Марк Николаевич Жирков искиберигер келен турабыт. Бу памятник, жоғыннақ улахан памятник, 1957 хыллаққа оңғылыбыты. Бу памятниги оңырбыта Саха Республикатын үтөлі скульптора Захаров, Петр Захаров, онна отчетауыта бу оңғылларыгар сөптәк ыйыны кәрдini бербет архитектор Пшенников ден өлөхіме кейті. Күттіған оңырбыт памятниктара. Амбастан қанна турбуттарын чолка етер кығамсо, арай бири билебін. 1964 алтауын ағысылларға училища веремекпет, олонна хубу территорияға икке тәстәк пенердер желері бары. Онтан бу памятник отчыларға хуағат. Онтан же бу манна көһөн кәден бу мас үйіннерілен сүрдәғы жөйіс кибер болан турар. Бу манна музыкальный школа коллектива эме көрөр хараяр. Онтан же бу кини билейін көрсө корат жағалтата бу эремонугар көмелесті онна бу освещениятын барытын саңаттан оңырды. Марк Николаевич Жирков этерлибитин курду бу биһи тапталлах кораппытыгар төрөбүтэ онан бала биһиги бу састаахта жон эдерде жон кен туттуктаахпыт бу каханыра кумактаа улусталар көпкөктөрөтө онан кени кампыта ого хыджан бу бүлүе багал бактык хыджан сөтөлөн эти коллеж декки барыга высшая начальная школага үйренен Эдбак пауғылағы ғытырабыт. Ағата болағына Николай Хименевичтен қағаға бет, оны бір кәмге қағақтар қамандалар халайбыт, оны қорынжы ден баяннай болан әрдіға дей, әбәхінестіға бет. Хүрді ұлақының уақтақы бет. Оғылары әме ұлақаттар бет. Олаттары күштақ бай көріңнәқтір, оны араман ден ола ат аяғы риделіға бет. Қайдақтақта аты олақ сымнатар кehebet. Ondan Mark Nikolaevich bolаны 2 метрени көйер көйбат улаханың уақта оны силовой тугунан да жарықтамата кені өйаханата аңардас бу айылға сугуна чийча агырата музыка өттүгөр барбыт.
Ona bu iyete bolana me karakinterden törüttəğə bit, əmə ırığı təbit. Kinlər jelerger kuruk cammustan ıllılar, onlar tətdən kirenler olan kolullar ebit. Onu kine oğar dağıttan hürdən həngərin ister ebit. Onu etetilli bit bu şey skolağa, naçarne o skolağa üyerenler. Ona üyerenen baran bu ağata kinini üyerekta ki hongorvan naha bağaran dokuska geri yanı şiişağı itar, onu 2 yıl üyerenler. Onu üyerenen cekini onu yakuskayga muzikanlar rekorsan notan onu üyereter. Onu manne kinini üyereter ki vakballadı. Onu skripkağa, onu karagar görbüt muzikanlı instrumentigar bartıgar üyerenmet. Ondan iti hılları öydügüt bu ırakan sıllar üp kaçı huak, üle diyen suak, baratan naturalne kahastırın olur olan ondan jonnorugar komedaharı tönden kelen salgı iti tugar bısta skolatya üyerenler. İtini bitiren baran kendini o skola uçutalından ulallar. Irığa uçutalından. Ja onda kendi cebili talana takkar. Dokta hürdağın dirijordur. Onu bir göremek koşuna baktan. Ulağın bağın vakta ona töpte gürü karakta ol. Kötörü turar turuya kurduk. İki kınatından dalbatından kur dalbatından dirijordur etediler. Barabıtıttan muzika oğlut etediler. Ondan billen turar. Hitindekini össe nardo mahallaligine Bastak orkestri teriyer, onna bağlı şutallar kim skripkağa, kim mandalina, balalayka, onlar bastak orkestr, eti bastak orkestr, saka hürdünen dinlekti bastak orkestri, Nikolay Zhirkov terikbit ediyen. Onna bete ırgağa üreterebit, kor terikbit össe olus ürenir oğularga, ondan bari bilerge kurdurtuğunca toğu süsülbe hılganlar domağıllar, nardoğuna cekini bu kora tolaqtaqların tümen kora diyen orkestra diyen. Ondan bu grazanski her yılları gar kini tora kalbat, eti revolüsiya yılları gar, rep komitiyakka kiren eme üledeher, продовольственный programını olaqqa kirige, onnağar bulgahtır dabıt. Onu manda bulgahtırlar var gıttı, bülüge, Nikolay Zhirkov bulgahtır dabıt, edikimde teğaya o. Ata bulgahtır dabıt. Ondan kini bu hırgıları gar hıcan, Muzika elgetin hayınlarar bağattan orçatağda hana terellibet seveske bular ürdüğü halaltada vapuros kötüğür. Onda kini bollağına bu haka kulturata, haka muzikata manlık saydığıqtağdır huru kuruyan. Onu iyile havanılanlar kendini 1933 yıllarca Moskvaga hakalardan bastıkanından Çaykovski konservatoriya görakka gitallar. Ondan cebihi ulukanlar Kompozitor bit, bülü engere, bütün nüte kiyen tuttar kiyte, Nikolay Zhirkov, ete pippi kurduk, musustar, hettis günüger, törabük günün cebihige üyere koyta bu beleti turabıt, dan kendini uvastalı beletin, süvekki cörbete uğrar kümmüt. Ondan ehigini bu kabarıgıtın, muzikanı taptaççıları, sengeratçileri, Zhirkov übüleyine günden etitik istenlik ağatta gibit. Bugün kırcağız, ol kınan baran, melci eder bülübüt, taptallar bülübüt koratıgar örögü gününe. Bu Mar Nikolayevich Zhirkov türebü günün cinnektik arxivnay danaydarından ülelehen Tatyana Nikolayevna'la cinnektik taharanlar bugünkü gün Mar Nikolayevich türebü güne 130 yıllar jubiley ediyen bir gergetellerini istemit bihi daha sergati bit yürdü bit. Wanna Tatyana Nikolayevna'la ulaqan baktal butin terdebit. Bu Mar Nikolayevich Zhirkov muziyeger men 1971 yıllarca mangnay bülü uşilişetigar peduşilişeter üyerene kelen baramın onunla ekskursiyaya gibite Sanikov Vasiliy Ivanovich. O bu hamanda iti ketestek Ergejiyaga muzey bir kvartiraga muzey teribidete onunla Mar Nikolayevich Zhirkov olur bu da logo, kini tangnıbıt tangaha, kini oynayabıt instrumentlara, kini huruyubıt ıryalara, muzikanlı произведениялара barıta kösten turallar ete. Günbeğe hemen ol Vasiliy Ivanovich Ogdovata Nina Sanikova tuhunan kinige huruyan taharın ereller. Onu baramın öpten ol bastıkı rukabihi baramın aktım. Onunla barıta hurullah eder. Akasıvetsa Vasiliy Ivanovich Moskva'ndan, Taşkent'den
Kazakstan'ından barıtından geriye haccan beytin kaçıtıgar. Mar Nikolay Jurkop oluğun tuğundan barıtın komoy büt ebi. Oğlunum anlayti muziğe turuaran biyaha gördür büt. Komoyu ayda kastahal gördür büte, ağay otun üst kasıl gördür büte olken itten komoyu ağayın ol muziğe ıhıllı büte. Oğlum var jonlar kiren olur büttara. O günden baran itini bu Vasily Ivanoviç Obdabata Nina Gorovna tak bırakan kaspekke horogun Respublikanske muziğe horogun otomanna karayanlar iti biligin görer bilgi исторической Mar Николаевич бейте кете хатибуттага хакини суруйбут произведениялара ойнабын инструментына эгине барытта ол muzeyten törüktehter, ol muzeyten sağlamıttara. Ona men bugün uçutal bar, ıtıktır ki hiber. Sahatılıgar üddeğen küskülelebit. Onun elbek onu muzikaga yöreppit. Духовный оркестр, инструментальный оркестр, педучилище кенин терен өлелеппит. Örhıllarga, oloğun ondan abı kiyaqa Vasily Ivanovичке emye hügür yapın bağırın. Ondan bollarını kine atlanın kedinde kiriyakta, потому что bollarına bu bihigi muzey büt eksponatlara üyeler tukara karallan bihigi keler keskiller bitiyer oğulur butugar halıqtara onda keniler kiyen tutulara bolaktara gen. Ondan bugün bu haka muzikatın örögöyün oloqtabıt ki türebik günüden barıgıtın iti gistinlik ağattalan turamın barıgıtıgar maktalbın yürübün etebin. Ayı boları. Egine bu kere ütüyetübenge ustuğukluğundan üstübün ağattayıbın. Ondan etiyakın bağıramın bu kaçık tane bu sakalı tığınnak, duhalak, sakatılı sağarar, şüphey batı sağarar. Onda kultura, ırı, muzika, egetiger kömüs bu kuvanan sorunlar bege Mar Nikolay Jurkop'ut ata uruk aktıllat turarıktan min sübdeyan görebin. Onda bu kine atından iskilerge kelek turarıktan büddeyan dokuyabın. Kine kaçık tane bu saka muzikatın tür tespit kehi bolar. Onda bastaki profesyonellik kapasiter büyütünden bege bu öpüktüğüt, onda kent tuttar. Kine kılgasta kapişede kaptan muzika kine bu büyütün kuaratigar kama haccan ona asılı bu ha kine folkloru norot iriyaların ona bu matiptere koyuyor. Ras bu ülkü matiptere mutluda. Barda 400 biyon hep de matiptere munyan Jonuga sergetiger surukka biçikka kaldıran bu kinige bolan takıbıda. Onuttan ol tügenigen tügünçe dağın süstüyen asıllaka kine ağam bastaki bu saha serger ürüyenlik bolan takıbıd zbornikta saha ürüyeta gen. Onunla kine sübbe vesiretten 15 retten korgan ardı. Dörden asıllaka kine de bihi sakabıd sirin dramaturg söyleyicilerin bu ayınyaların müzikadan cühüyen hep geldi payı cühüyünü orada o koduk Platon Alexeyevich Oyunskay tuyarma kutugar dramatigar onu gitti bu Lokutun Yurguhun Timofey Smetanin Vasily Potalyakana Mançarı onu gitti sayısları gen sorun olmalarını dramatigar bütün alba payı cühüyleri orada. Kini bolanıktan serini bu ağabeydu serinin primetiger olaran kalbakka kini bolanıktan olak küskelelerdi. Seri birimler olak küskelelerdi bit. O kurduk kini dörtten bu uksun nasarapken meğak alas kehiden kıtta bilsen onu da cühüyüne orar. Bu karana onunla sırtlık küsteri obrastırın birer cühünden jarıktanar. Onunla bu patriçiskay bu kıyıga kınattır ırıyaları sürüyen onunla kini üretim sakalardı. Ostun naksarap mativin ılan kini onunla cühüylere oran hüddek dram bu nürgün batıp gen dramanı ol cühüyünden ol ustun naksarap mativinen ortuttıran. Yol dramavıt uruk heveske sağına elbek oraya keriyen süste duranlar bu siti hilatık
ол драма турбута. Дәхи тиләте. Келем боллағына жады тыңчы доғыз сүстөрөп төсілдаққа келе bu am bastıkı Jakuşkayga üleli hicam üleli hamsıya hicam de bastıkı müzikane şkolun teriyer. Onu götte bu teatrlar, truppaların teriyer, artistler, horoboy krujokları teriyer. Ondan hamayken bu hakasirin elitatın, çoğalata böyle hamayca inteligensiyaten komuyan kini tворческая студия teriyer. Laboratoriya. Onunla da üley bağını üleyenler hamayca hakavat sürüger kini eter ete. Bu kulturnay, onunla klasической tahımnak, muzikavut soğuk diyen de modern Rossiya samay biller kompozitörlerin munyan sürbe üst kompozitörleri kıtta kompozitörleri kıtta bilsen, soruşsan onu kinini de ol doktormatiklerin kaloriyeti keldiren soruyan de aldak payı kantataları, süvitalar takıbıtları. De bihimler bitne bollağına kıyı olursa tıgar tığınçı doğuz süs töremesildaki örgöy marşa gen. Soruldu bu debit. Onu bunları kördük köt bulu, plastika, barite. Men otanın istebitim toku komaltalı ağacın Saliman Vladimirovich muzika dereken sorulları bit. Оказывается, маржи коп bir yerin oturup bitkini. Bu dуховой оркестрга приложение oranlarında kıyı bolosatgar bu kıyıl bolosakka kıyı günler örgüde yaptık diye hava dedik. Canan bihi gibi tutdak emin nuk örgüy masın tihan sahasire olok örgüy masından kiyen tuttar. Kelim bollağına ja Lichinskay, profesör Lichinskay Genrikh Lichinskay gün hüdde açıyor batı gülelenler tabbillerge pulu UNESCO'ga bu kamis fondaga kiyip Nurgun Batur olan konu barayettan istiğat, bilagat. Onu gördüğün ötede ol bastıkı amastıkı bir küstahde olan kobat muhteremit bu. Ondan bastıkı balete Polivoy Svitok kiyen, bu sirsi mekteregen balete turur bu tarafı, Lichinskay din. Ol turur bu olan kotun onda ol baletlerin anabıttar evet avtonomiya sürbe 5 yılda bıtara hendirger onna tühan uhanca toqta da dalahanaktık var bugün. Gelen Lichinskay dir ölenler Sıgış Kranastı diyen opera Suriyallar onna ali krasный платочек dineme balet Suriyallar. Onna da bu bihigi bülüler 100 yılda avtonomiya otgar eme ota bu ayak bu günlerge bu Sıgış Kranastı operata ne bihi büyük oratıgar premierata bolara turar. Ondan Jakuşkayga baranı meyilli tahtar. Ondan bihigi Nacer'de inikaytimle ıla havaatından algız nasyonalay kültürüne kiyin ülehitlerin attırıptan. Onunla ayar tutar canımıt attırıptan. İti tölönnek bu 130 yıllık Mar Nikolaevich Zhirkov bihigi kent tuttar kompozitör bud. Adı attana turu. Onunla ki neyse gıddatılların etem turamıt. Eğer tutulbudun onu ötüstüğünce bigargati kayın. Слово предоставляется троюродной племяннице Марка Николаевича Жиркова, Марине Николаевне Павловой. Мои величания, поздравляю с большим праздником нашим. Я племянница Марка Николаевича Жиркова, очень довольна, что его память чтится и продолжается из поколения в поколение, чтобы наше подрастающее поколение тоже были всегда с ними в ногу шли и дальше продолжали его дела. Вот. Я еще раз поздравляю по линии нашей Жирковой, очень благодарны, что построили такой большой сквер, красивый и большой центр. И скоро будет музыкальная школа будет построена. Но мы очень довольны, что память его
будет всегда жива и продолжаться. И всех поздравляю с праздником еще раз. Happy